Esa bakwa ba bi ma fe yefa ekomo ye to so enso na ye memuso apɛ maame boatema the fancy door e da ho page wadie eso ebebro no we penes asebirika to so na pese mo eso to bese no kraba pounds ma adwenu enum na ese ye de bedwam aba na we medical catch say ene na aban photo sam for Dr. Kase ato force e commercial yefiem na the first mid-year budget review ori abrotini ni penfo be si enkonya so ebe call touch screen so ni akoye analysis of the 2025 budget statement ya ode eba in March 2025 na ya the projections ya hwe sika abanhwem say sabetimi aka any scado abanhwem so betimi spending wo afemu se okwe likelihood say betimi asa appraise kebedi abeka ne order da no ho ana ti komobere won mo na no pay ye bedi any exactly 10 o'clock kopem say photograph for back no dey ensemble to jane ya fan so live no so etimi anya be because mo afidie na Adom TV neti asempa 94.7 FM Adom 106.3 FM ni live on sabre because edwen ya pom de ho Nadom Herbal Sene bakajo ze o mam no mudi ehye nyina ya bimba Your small children Hey Nana je Mr. Internet TV o dey na catch you Timbe tell me kasa wa the production me a say analysis na no so dey papa o trend o dis ade a wo ye ni pe di je ho no e na wo hu no social so me hu na analysis na because ugbeju ebusi amidikya efi Nadom Herbal Center every bia o hwe ya no pay ansa na mekondo no so mfa me number no entudwa me say when here we bi ebe here the number is 05311565556 05311565556 Nadom Herbal Center yeah any producing nafa X-Vein mixture Nadom garlic bitters nafa X-Vein capsules and afen so nafa lady clean na me say we no obi abodje so say o say ye okay omunya hu okrom say nafa lady clean lady ne ekono edwuma eye mamma no me say esese we use onya kasa ye mframa ade we no nafa lady clean 100% natural feminine hygiene wash Nadom yankasa ene akwakwayem akwotete ndua haban ne ndua hini ye de fam fidiem aworo wan ne krogen a doctor fo ekuku dam o munim de ena chese o magina fidie ho de haban aye dre kama ye wie no ye de gu ne tuom fe sawa ehye ho ntu behwe kakra egu asawa nim na de akwa me kira wo de be sha hifo tumi fa hye wa hwe gu kwata nima na de we squeeze ya liquid nom eje gu wo me nua ba sense so be gu ahimfi ho no mo keka wo nsuo egu se bi nsuo na egu no e de ka body bi enenam ubu nse wi a na eja wo nkane mpampan wa ahimfi ho no mo adenti na wo se ba na sa abra nafa lady clean e wo ha mesra ba bia wo hye bia no ko pe bi to na fesisi ahimfi ho enti na mdi kan sa ahimfi ho keka wo sense so be gu ahimfi ho se bi o nka bi efra himfi ho no mo eba ama wo ko partner ho kwa na oyem ehhehyew kan akoma to yem na kan akoma ato yem no na wo make sure say won sa ka nafa lady clean bi we 100% natural unko use wi unko nya chira sem bia da bi yankasa na chese e de afam fidiem ai ne kama say enetie purely herbal na wo be use we ni alright na mmom e wo se wonom nafa X-Vein mixture and then the capsules no X-Vein mixture and the capsules no so say na etie wo be nom na de wo mogemu e wo system mu no ni na ababese na akompempie na meka se bibi e hya se e dan ne ho adi e wo nipadwane ni a kai na hye no so se e wo mogene mu ente wo se wutu ase enso abegu ahimfi ho nsu a egu ase bia ne nkambo ne enenam ahimfi ho no ma ekeka wa woje ho a enje no bon ka ye ka kire wo se bibi ye dem enkoye e wo nipadua ni mu entu use we ni nko a enye complete wo be use alright ne mom no e wo se wonom na de wo system nim na wo mogene nim ni na e be se no eko obi o ka se stab na ofra stab na menya infection me call pharmacy na me call hospital Oma me do me de shower 7 days later no asa me use but asa me miracle anim na asa so back my catch me say sa na tie se infection ebet na so a e wo se wo hwehwe ni root ne fapem na wutu firi ho no mo so asa na be ye be kwa abasa na dom de we no ho alright dem no be no na fa X-Vein mixture no na akokko hwehwe infection ne fapem na etu firi ho no mo e de ama because wo yin say tinko a
enye enough nti wo se wonom na de wo mogye ni mu ewo system ni na aba bese ne akonte nafa X-vein mixture ene ne capsules ena fe so nafa lady clean we ye ma no ehia combo miensa we special combo for the ladies nafa lady clean nafa X-vein mixture ene ne capsules so bia obu sakra na wote yawa nafa X-vein mixture ne capsules no no ma ebeyi sa how na efi ho no mo e de ama e bia wo wie na sa brabo mu semtia na infection no kwa onim se set na wo so cha etu ma ahemfie ho no mo ebie infection na emu no et now ahemfie ho no mo cha etu ma ho no mo ebie wo pese o san so siw da de mu sa kwara foforo te se oba kama na je so ho no mo esiesie rese kama de a ene make sure se won sa ebe kan nafa lady clean bi ebe hwa boa na esiesie ahemfie ho no mo kama e de ama won ba anyo ba wa hye wi kuntan we hu mi kama nam ho so ga be kwa ahemfie na se nkoya brother kan ko kwa ga be se ababiem okwa wo ma timi nwa ba siesie ho na wa ho siesie endi mu ne nsipi ne enye bibia anye kama emfa ema men are attracted to what they see ahofa no ebe chi no na mbom okwa ahemfie na se ho no mu nkoyi sister waso be hye pa no bu ono aka se ne fiefo na eye no obi anye o check ho no mo hwe ho nkoyi amsrew make sure so won sabeka nafa lady clean nafa X-vein mixture na ne capsules na hwe ne mo na nsisi ho no mo emfa emo nafa X-vein mixture ne capsules yi emema no so betumi anom ama no ayeyie munua be ma ukodwo so ana o tiyawo koje fiche so kodwo so abechimachimachim say ye den na dwo so no emaye beba mpo akitwe bi u felise bi areden aka wom o te hwa na so obema no u felise mmowa bi eni na emu ne mu ye ohene na je se mu hyehyew oje ho anje wo ye ho hwea enye ye make sure so won sa beka nafa X-vein mixture na ne capsules bi be hwa boa na eyisa ha ni na efi ho no mo e de amam urinary tract infections me che UTIs no set na wo so che na se wan pe won po masibra emmeku nanim no se edu be pepe so bia doctor betima show rubber misraw entina ho ma ne nyasa e ma ne ndu sa level na ansa abra na Nadom Herbal Center ye di ndu papa se aba adwama so kopa bito na nom na fa siesie honom kama en be siesie oba ma yemu bibia abeto so kama so wodwon so na wote yawo wodwon so a na felise dwon so no wadwon so we bia sia kem wodwon so na ensufite bi anase moje bi eje chire eba wodwon so na ba kwa fa left na ba kwa fa right misraw mo wasafo hene so oba be wontafo infection ena wonya make sure so sa ebeka nafa X-vein mixture ne capsules na hwemboa na entu sa how na se ni na emfa emo ye number no e 053 1156 556 053 1156 556 na mema no kwale na ya reho omo fe no mo kan omo sema sister enka ne mema ne gina so pa na infection sha ase afi a sha se phone signs and symptoms na bi no say infection that na so cha bo so be ma na sha se emwa kwhyem bo na anoni na sha se sesa kala ida se kuro be ba no anase nswan na kekaw misraw entina ho na ma yare endi unya abra na Nadom Herbal Center ye dundu papa se aba edwa manso mesanso esi number no so biom e 053 1156 556 ebia ode nya infection de ya wo mu sem se menstrual issues ababo mu sem send your how ni tie bia no fabada Nadom Herbal Center na me adom ni ndu papa ene abotra ye wonti ne be hwa boa na bebi how ni fi bai no asanso akọ your number no e 053 1156 556 053 1156 556 yendwe enya na pharmacy shops and herbal shops ai wo krom ha bebia no okwa ubenya bi ato apomodin pa e ma setna pa ntime do ntina ha ma yare enje ni pedua no emoso abra na Nadom Herbal Center ya di ndu papa se abedwa so na was one money aji yeah oh boss I'm proud of you say that jai unya ho yeah catch doctor see eche you be shada ba ni aba bestam yes this time no ne be no mu aba bestam ne enso e betena ne dia dance na gal wo dia sabria wo yi active na koba no hia garlic no na boost immune system no ya active ne dia dance nso eyi matias na no bi sam say ntidu na moton modi ho dance ne dia ba kwa wo mu yese every age ato vetted and approved it is stamp persist say Food and Drugs Authority enyaji tumwa
and a Food and Drugs Authority na enye Ghana standard and kwano mede adwuma Baby. the world standard your friend ISO and a year adwuma Yeah. to me yado almost time see so say kimwa ono say ekire ni how bia o how na yakwa fa so enom no ye send restrictions edda kwasi bro ni adron ya ye mfa nko bibidro Yeah. Obo no say ya capsule so enso de bebutu ye the crew enom herbal medicines enye sa de etu no mu a emfasode na also onya na onya cause one mama na broso tino beka nyina ne se beto ha badro na enye ba to bro ni adru e ka to se num ne se sa na anom etu ya akwa akoto kwa doctor for be kire wo se na besimi anom no e ma wadwen ko yo se bidro na nka ne tetene e de kuruwa ebo adem ni asa ne ma ne anom da bi nom ne sene ye be kire no ebi won mu a ne fuanso enum ntra 7 days no omunim de enti omu yendro no esa ebi won mu a nansa enum ntra nansa yedim de enti ye dro ni se onim sampa no de ma ye de dro ni beka bon ka se konom ni nyina o mra wo hyede ama o se nom na nya nsusu aso bi o so ade akọ amiasa cheka ma because na to na Nadom no pa ne ebi na nom se ne ye be kire na onya kire obi anana e be das continue do the good work. All right. Yeah, na waba ni aba be di ekwo kese ba ku bi wonum woni be je ho papa hwe we ba ese